Al sy. So ja. So ja, maar ons sal ek en Andries het 'n baie lekker meeting gehad verlede week. Jy weet elke keer as ons bymekaar kom, dan trap ons maar die goed uit en maar dit bly maar 'n uitdaging. Want jy weet jy kan nie die Titanic draai soos jy 'n speedboot draai nie. So solank die mense nog steeds en dit is kosbaar dat hulle nog steeds die byeenkoms wil hê en ons het nie 'n probleem met die byeenkoms nie. Ons probleem is in die formaat wat die byeenkoms oor die algemeen erken word en wat mense wil hê. En ons sê net, jy weet, dit komplementeer nie en dit kan nie noodwendig komplementeer waarvan ek oortuig is die Here wil hê ons moet dit binne verhoudings doen waar net soos op hierdie platform jy 'n stem het en jy kan deelneem en jy kan sê wow, ek verstaan nie nou nie. Praat bietjie met my, verduidelik vir my. Want dis die goed wat ons nodig het, jy weet. So te lank is daar net een spreekbuis, jy weet, en dit is nie dis nie my verantwoordelikheid. So ek gaan nie die sole responsible persoon wees vir Middelburg nie. Ons gaan 'n klomp mense wees wat hande vat en sê, hoor ek is gemaklik met jou boodskap. Ek is gemaklik met dit wat julle bepaald vir Middelburg wil aanbied. So dit gaan nie 'n kerk wees, dit gaan 'n beweging wees. It's a movement. Jy weet so, ek wil al meer en meer wegkom van daai term af. Want andersins dink jy ouens, dis maar net weer, jy weet, jy kom sing 'n bietjie, iemand preek met jou of beklei met jou, bid vir jou en dan gaan jy huis toe. Jy weet, so dis nie kerk. Nee, in elk geval nie soos wat die Here gesê het. So, maar ek wil nou nie te veel tyd op dit gaan nie. So ek wil net gou omdat ons nou van julle nie gesien het verlede week nie. Ek weet Tannie Sue, ag hoor nou sê ek Tannie Sue. Tannie Sarah is nie gesond nie. Sy stoei maar bietjie. Ek het ook eers laas jaar het ek verneem is, jy weet, is mos baie keer en ek sê nou nie hulle is spesifiek so nie, maar daar is baie mense wat sê hoor ek praat nie oor siekte nie want die duiwel mag nie hoor nie. Want hy ja, ek wil nou nie laat ons nou nie so toe gaan nie, maar ek bedoel as jy nie gaan sê as jy siek is nie, gaan niemand weet jy is siek. En dit gaan nie noodwendig net oor ministry nie, dit gaan om daar vir jou te wees. Vir jou en jou familie daar te wees. Wat baie meer waarde het as wat party ouens dink. Jy weet so ek wil gou gehoor, Wendy, how was your December? We almost at the end of January. So ek wil maar net gou gehoor hoe gaan dit? Yeah, it was okay. It wasn't easy. It was all right. I've been just struggling with my mental health, Okay. as well as sleep and stuff. So it's been a bit of a struggle. So it's been very hard. It's just, I don't know, Yeah. I'm going through a really rough patch. So, Okay. but yeah, so to be honest, like, yeah, Well, we were at home, um, and yeah, yeah, it was okay. Um, I'm just going through a really hard time and also at doctors and stuff and them giving me different meds and I don't know what's going on, like if it's the lack of sleep that's causing stuff or if it's the side effects, but I think it's a combination and I just feel like I'm going in circles. okay. And I've been struggling with depression. It's been very hard because I think it's just the
symptoms of the side effects of stuff and lack of sleep. Okay. So it just feels like I don't know what to do. I feel very hopeless, even though I keep quoting the scriptures continually and stuff. And I'm at a really very, very difficult place in my life right now. Very difficult. So I don't even know. I don't know what to do. And I have to give answers back to the doctor soon. And I don't know what to say and describe what I'm going through. Okay. And it's just like them putting me from one type of medication to the next. And I feel like I'm totally, I can't explain. Yeah, it's crazy. It's like the whole day, the whole night, and all day, whole night, going through this battle. Okay. Yeah. So sorry, I didn't mean to offload, but I just go. Listen, It's very hard. listen. You know, the more honest and sincere you are, the more and the greater the understanding of people. And often, you know, that has been labeled as a weakness. And I'm at this moment, as I'm speaking to you, we're going through a horrific confronting issue in our own family. And the reality is, you know, we often, you know, are so inclined to perfection and, you know, and to be victorious in everything, you know, that, you know, all you need to do at this moment is just breathe. You know, breathe and embrace the breath and become aware of life. You know, that beyond that, God can reveal and He can change it. And we all know that scriptures. And you know, many years ago, I went through a very difficult time, and you know, and I heard that, you know, the power in the word and speaking life. And then I realized, you know, that the more I quoted the script, the less the less change was there was. Jy weet, hoe meer jy quoteer, hoe erger word dit en niks verander nie. En ek moes besef, jy weet, dit gaan nie net oor die quote van scriptures nie. It is beyond that. It is the assurance that no matter what I say or don't say, God has it in any case. He knows everything. And just to be at that place of rest is what actually started helping me, because I placed my focus on the knowing that God knows it. He knows about this, and He's interested in me. And as a father, He will do His utmost, because I brought it into my own relationship with my children and my grandchildren. And I realized that within my own abilities and possibilities, I will do everything to protect them and to guide them into a better life. And I had to realize that God is beyond that, 1,000,000 times beyond that, feeling the same way about me. And that laid the foundation for many changes in my life. And also, I had to realize that my words doesn't carry that much power. You know,
I called many a taxi driver a poophole and he never changed into one. So I had to make peace with certain things. Because it could create a false expectation, that we, and it's actually scary, they present us with something that think that we can arm wrestle with God to get an outcome. And that links up with many things like fasting and all those things, and there's great value in many of those things. But if it's not because you understand something about who God is, then most probably it is to accomplish a certain outcome. And God says you don't need to do that. I will do it in any case. Maar ek wil nou nie oor fasting praat nie. So can I ask you, what level of support do you have around you? Who is your support system? I have my husband and I have my dad. I have my aunts if I need to. I have a church, but I've not been going to the life group because I get too tired to go at night. Okay. So that's why I'm on the online life group. Okay. With you guys. It's just easier, yeah. Okay. Because I left them, and just because physically not worn out. Yeah, it was hectic. Yeah. Okay. All right. So yeah. Yeah. And your family and your aunts, are they staying close to you? Yeah, sort of. Yeah, my one aunt does, yeah. I know, like, if I tell people what I'm going through, like, this has been going on for a year, that it's been really rough. And then when they asked, like, how you doing? And I said, yeah, no, it's like still the same. And they like, still, like why? But like, I can't explain why things still not working out. And it's just like, I just stopped speaking. I won't keep speaking about it or asking for prayer or anything, because it's like, why is she not fixed? Why is she not coming right? So there is a point of just so much, but my husband is very understanding and caring, and he will listen. Awesome. My dad as well, very much, and very encouraging. Yeah, so that really helps. Yeah. So I'm not on my own. Because sometimes the biggest pressure comes from church. Because it's either your faith or you don't believe, or there's many reasons why, because they often they expect that thing, but often it doesn't happen the way we think it's going to happen, so in the meantime, just as I said, just breathe and don't over explain. It is what it is. I mean, to try and explain to somebody else that is not in the same thing or ever experienced it will have no reference or relate to this thing, So So that's just very much the way I've been feeling. Relax. I started last year telling people relax. I often tell myself to relax. God has it. Whether I believe it or not, He's got it. It is for me to come to that understanding, and it can take 1 second, a blink of an eye, and it can take freaking 2 years. We are so pressurized, for the fixes and the outcomes and the restoration and the reconciliation, even science. I'm not talking about spiritual things. People that's got
a reference to counseling and trauma counseling, all these things. They will tell you that any incident that is even related to relocation, just moving from one area to another area, or one house to another house, uh, being raped, hijacked, death, divorce, anything like that. 24 months. 24 months. Before you even start grasping and start managing things. But the church says, come, let me pray you, let me pour oil on you and spit on you, breathe on you. And this is often it doesn't work like that. So it's not my business, it's God's business. What my business is to make sure that you have the best support that you have, that you feel safe, that you feel loved, and that you have a sense of belonging. You don't have to over-explain yourself, and then we are 90% down the road again, and we can go for it. Okay. Yeah. Appreciate you. Thank you for your honesty. All right. Ansa, wat sê jy? Ek is Homelyn. Okay. Hannes is in Denmark. Okay. Hy is al 2 weke daar. Ek gaan hom Saterdag haal. Maandag sal dit 3 weke wees wat hy weg is. So Ag, ja. en dit gaan sleg want hy is kwaai in depressie. En hulle het nou vir hom breinskokke gegee. Ja. En toe het hy vir die psigiater gesê, dit help my nie. Toe hy Dinsdag die laaste ene kry, toe sê sy vir hom, jy moet maar gaan. Toe sê hy vir hom, wil jy my dan nie help nie, want ek voel slegter. Ja. So het hulle nou besluit, hulle gaan Donderdag en Saterdag weer 'n breinskok doen. En dan moet hy huis toe, want ons medies laat 21 dae 'n jaar toe. Saterdag is dit die 20ste dag. Okay. So dit gaan nie goed met hom nie, maar ja. Okay. So Ja. ek het nie, ja. Ja, julle. Die lewe gebeur met ons almal. En ek dink dit is jy weet dis 'n groot bewustheid by my die laaste paar maande. Jy weet ek bedoel ons het na Middelburg toe getrek en ek sê vanmôre vir Chantel en Henriette, ek is mal oor Middelburg. En maar hier is areas van kommer vir my van goed wat ek beleef. Jy weet, maar dis nie noodwendig net in Middelburg nie, maar ek is net bewus daarvan in Middelburg. Vir watter rede ook al. En ek besef, jy weet, ek het daai ding gesê en Noulien kan dit dalk recall. Toe ons die intrek, toe vra ek die Here, jy weet, gee my net 'n bietjie gevoel van die plek. En die ding wat ek agtergekom het is abandonment. Jy weet, mense abandon net goed. Families, werke, bates, vriendskappe, kinders, beier familie, jy weet, dit is crazy. En net om dit fisies self te beleef. Wat sê effek? Wil my skoonseun het sy familie abandon verlede week. En hy het die begeleiding wat ons doen met normaalweg met couples, het hulle 4 keer gedoen. 2 keer by Andries, 1 keer by my en 1 keer saam in die gemeente. Partykeer sit ek met mense met daai selfde inligting. Dan is ons nie eens 2 sessies verder, dan gryp hulle daai goed, hulle hardloop met dit, hulle huwelik is reg deur. My skoonseun en my dogter het dit al 4 keer gedoen.
Jy weet, en is daai moeilike goed, jy weet, hoekom nou nie, hoekom wil jy dit nie doen nie? Daar kan baie redes daarvoor, maar op die einde van die dag, begin ek net fokus op hierdie ding, jy weet, jy hoef nie alles te weet nie. Ons resources en ons relationships het baie wyer kennis en inligting en lewenservaring is wat net ek het. En ek wil graag hê jy moet kan intap in daai goede. Hannes moet kan dit beleef. Verstaan jy? Nie dat ons berading doen nie, maar dat hy veilig voel. Selfs as wat ek voorheen nie gesê het. Ja. Jy moet net weet, maak nie saak wie en wat jy is en wat jy gedoen het nie. Hoe meer grace kan nou nie gee as wat jy en ek wil nou nie ek praat nie eens van myself nie, ek praat van my vrou. Ek sal graag sy arms en sy bene wil breek, maar die feit van die saak is, dit gaan niks verander. Want it's the goodness of God that lead people to change. Not the war. Not breaking arms and legs. Sien, breaking arms and legs sê vir jou, jy verdien dit. Maar the goodness sê, ek weet ek verdien dit nie, en daarom maak dit my mal. En maar die kerk het nie die vertroue in die Here om dit aan te bied. Ek sê nie almal nie, ek sê die breë kerk. Die breë kerk wil jou accountable hou vir jou dade. En die Here sê, ek hou jou nie as accountable vir jou dade nie. So wie is jy? So in hierdie ding nie, en ek sê dit nou vir julle, het my eie boodskappe, my eie hart, het my dogter vir my 'n boodskap gestuur en sê, ek wil jou net herinner in hierdie hoor. Toe ek jou boodskap geluister het die Here met my oor hierdie gepraat. So ek herinner jou net aan jou eie woorde. Yesie, papi, ja, dan is ek dankbaar, maar dan is ek ook gereserveerd om te sê, okay, dalk nou nie hierdie keer nie, maar dalk 'n volgende keer sal ek my hou in kry. Dan sê die Here, nee, jy gaan nie. Want dis nie wie ek is nie. En jy is na my beeld en na my gelykenis geskape, en ek wil hê jy moet dit, dieselfde wat ek vir jou gee, wil ek hê jy moet vir hom. Ek moes nou vanmiddag, heelmiddag, moes ek dit demonstreer en leef, nie as 'n beginsel nie, maar as 'n oortuiging. I'm convinced about this. Was nie vir my 'n straf nie, was nie eens vir my moeilik nie. Want dis wat die Here doen. Hy kom, wanneer ons subject tot hierdie groot waarhede, dan kom hy. Hy sê, I'm here. So baie sterkte vir jou ook. Ons sal in dieselfde, jy weet, wie is julle support op hierdie stadium? Wie ondersteun julle? Ons is meestal op ons eie. Dis maar net hoe dit werk. Ja, ek weet nie. Ons is meestal op ons eie. So. As Hannes nou terug is en julle is nou net rustig en 'n bietjie gesettel weer, sal ek graag by julle op koffie. Ek dink dit sal werk, ja. Okay. Maar as dit reg is met julle. Dis reg, ja. Okay, dankie. Alright. Sue. Hoi. Ja. Ek dink nie my kamera werk nie. Ek weet nie wat is fout nie. Maar nee, ek het gesê hy het so hier en daar was al so flikkering. Ek het gedog iemand neem foto's, maar Jy kan maar nie sien. Ek is eintlik bly. Nee, luister. Nee, ag, dit is
Dis maar net om 'n gesig by die stem te sit, jy weet, so, maar ja, dis Wat nooit die ding nie. Niet vir dit, hoor. ja, ag maar moenie worry nie. So ek hoor Chantel sê is dit ons so? So nee, dan weet ek julle is iewers as julle connected of ja, so en ek hoor jy is Ek is veronderstel om saam met hulle te oefen, maar ek het nou onlangs begin by 'n nuwe maatskappy om daar te werk. okay. En my ure het so 'n bietjie gewissel. So Okay. dit was nou vandag oor die geval gewees. So 'n bietjie 'n rowwe aanpassing sover, maar ek dank die Here Okay. vir my nuwe werk. Ja. Okay. Alright, en jy het gesê jy's in Middelburg, is jy al baie lank in Middelburg so? Ja, nee, ek is al lank in Middelburg. Ek kom eintlik van Pretoria af, maar ons is so van 95 af hierso. Okay, dis al 'n rukkie. Getroud en ja, hierso groot geword. Na skool is ek stad toe, was meeste van die tyd maar Pretoria gewees en toe het my pad teruggekom Middelburg toe. Okay. Ja. Alright. So, maar ja, gelukkig hierso. So ek is nou geïnteresseerd en ek is nou jammer want dis in my geaardheid nie, want ek is van nature nogal nuuskierig en analities en wil dieper weet en meer weet. So ek wil nou maar net hoor, hulle het gesê dis 'n nuwe so ek wil nou weet wat het daar gebeur. Praat bietjie met my. Ek weet nie van die nuwe sien waarvan hulle praat nie. Ek is seker waarvan hulle gepraat het nie. Nee, iemand het dit gesê. Ek weet nie, dit is Is dit ek dink dit was persoon? Nouline wat gesê het. Nuwe Nouline, wat het jy splinter nie. gesê? Die woord was splinter nuwe so. Nee man, ek het bedoel, sy splinter nuwe, nie op die Okay. Wel, dan is sy mos 'n geskenk. So daar sy. Hoor jy wat ek Ja. sê, so? Ek is nog nie, okay. Ja, nee, maar hoor jy wat ek sê? Jy is ons geskenk. Want jy's nie Okay. vir ons. Nee, hoor mooi Mooi. wat ek sê. Jy hoor nie wat ek sê nie. Jy sien, dis nie ons uitgangspunt nie. Ons glo nie noodwendig dat ek iemand se geskenk is nie. Net soos God 'n geskenk vir ons was, soos ons 'n geskenk vir ander mense. You are a gift. Dankie. Dankie Pieter. Aanvaar. Maar elkeen van ons deel in dieselfde waarde. Dankie vir dit. So if perhaps I've shared it with somebody today again, and I don't know whether you are familiar with, that man has a valuation. They've got a value. Julle sal baie keer in ons boodskappe, die ouens wat ons boodskappe kyk, dan sal jy hoor ons fokus is baie prominent op identity, value and worth. Because apart from dying for our sins, Jesus came to establish and renew our vision and understanding of identity, value and worth. And many times when people are struggling with stuff in their lives, it is because there's somewhere a misalignment considering your identity, your value, and your worth. So this afternoon, I spent time with somebody, and I said, do you know that there's a monetary value to man? Daar was 'n geld ter sprake by die mensdom. Weet julle waarvan ek praat? Het julle 'n verwysing? Ek sien Mario het so 'n glinstering in sy oog. Nee, ek weet daar was 'n keer gewees wat hulle die chemiese samestelling van 'n mens bepaal het en het gesê dit is 'n paar rand. Ek weet nie eers of dit R100 se waarde is wat die chemikalie is,
wat die menslike liggaam werd is nie, en dit is hoekom dit so verkeerd is om jou waarde net aan jou fisiese mens te probeer bepaal. Ja, ja. Dat jou waarde lê nie in dit wat jy kan sien nie, maar dit wat binne. Okay. Maar ek praat nou spesifiek biblical. Ou Testament, Nuwe Testament. Want ons weet mos nou die Ou Testament is 'n skaduwee van die Nuwe Testament. So God knew the end from the beginning. So dis die shadow and it's the true light. Alright. So ek weet nie wie van julle het julle Bybels naby julle nie. Ek gaan net vanaand luister as kies. Ek het nie my Ja, Bybel by my. luister. Ek doen net hierdie. Ek hom nie by my op Nee, die ag, luister, Noulien rekord in elk geval hierdie, jy weet, so as jy na die tyd dit wil hê, kan jy net met haar kontak maak. Ek dink sy post dit in elk geval ook. Maar ek sê net hierdie vir reference, want ek probeer wegbly van die punt af waar ek altyd mense sê, hoorie, dis wat dit is, en so ek nooi mense uit om te lees in hulle eie Bybel, sodat hulle kan sien hierdie goed staan in hulle Bybel. Ek probeer jou nie mislei of iets, jy weet, nie dat dit my hart is nie, maar dat mense hierdie goed ontdek, want dit staan in hulle eie Bybels. Inteendeel, die ou met wie ek vanmiddag gepraat het, sê hy 2 dae terug, het hy dieselfde gedeelte gelees in die Bybel, en hy het dit nie eens raak gelees. Maar dit is so obvious, maar 'n baie interessante ding is, Johannes 5 praat Jesus en hy sê vir hulle, hy sê ek het gekom dat julle ewige lewe kan hê. Hy sê, maar julle ondersoek die skrifte in die hoop dat julle gaan die ewige lewe vind. Maar julle kom nie na my toe nie. Hy sê, want julle dink ek gaan julle aankla by die Vader, maar julle het reeds hy wat julle aankla, dit is Moses. Maar omdat julle nie gehoor het wat Moses oor my geskryf het nie. Nou onthou net dit, julle het nie gehoor wat Moses oor my geskryf het nie. So wat het Moses geskryf? Die wet. Maar toe hy die wet vir hulle gee, toe sê hy, voor ek hierdie wet vir julle gee, daar sal iemand soos ek gebore word onder julle, en na hom moet julle luister. Nie die wet nie. Daar gaan iemand kom. Maar niemand let op, daar gaan iemand kom nie, hulle lees letterlik die wet. En die wet beheer vandag baie mense se lewens. Maar nie wat Moses gesê het nie. Moses het gesê, daar gaan een soos ek kom, en hy sal gebore word, en julle moet na hom luister. Nou luister wat sê Levitikus 27 vers 1. Now the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, when a man consecrates by a vow certain persons to the Lord, according to your valuation, volgens jou waardasie. If your valuation is of a male, from 20 years up to 60 years, then your valuation is 50 shekels of silver. According to the shekels of the sanctuary. If it is a female, then your valuation shall be 30 shekels of silver. Alright. So vir hoeveel shekels silwer het Judas Jesus uitverkoop? So 30, maar dit is dan die vrou se waardasie. Ha ha ha. So vir wie het Jesus gesterf? Vir hom of vir die bruid?
vir die bruid. Daarom het hy, Ja. want hy's in covenant, nê? My liggaam is nie myne nie, dis my vrou se. My vrou se liggaam is nie hare nie, dis myne. Hulle vra vir die kerk van die dag, wie wil julle hê? Barnabas of Jesus? Nee, gee vir ons Barnabas, kruisig Jesus. Amen, brothers, julle doen die regte ding. Nie, dit was jou sonde wat hom op die kruis gesit het. Nee, dit was my en jou se waarde wat hom op die kruis laat hang het. Dis 'n bietjie 'n ander angle. Want jy kan nie jou lewe weer terugkry sonder hom nie. So hy het gesê, as julle my liggaam opgee, sal jy weer 'n liggaam in my kry. Maar jy moet my opgee. En die kerk bly vaskyk in sonde en my tekortkominge en al hierdie goed, maar God handel met ons volgens 'n waardasie. Nou luister die crazy ding. Ek gaan nou so 'n bietjie skiep. Gaan na vers 8 toe. But if the person who has a valuation is too poor to pay the valuation, then he shall present himself before the priest, and the priest shall set a value for him according to the ability of him who vowed. The priest shall value him. Daarom het ons 'n nuwe hoëpriester. Prys die Here. En ons val vas hier met tekortkominge en ons ag onsself kort. Die Engelse sê we sell ourselves short. Is dit nie interessant nie? We sell ourselves short. Maar die Here sê die gelykenis van die skat in die veld. Die man loop in die veld, hy sien hier 'n skat. Hy steek die skat weg. Hy gaan verkoop alles wat hy het en hy kom en hy koop die hele veld. Want hy soek die skat. Maar ons sien onsself nie as die skat nie. Ons sien onsself as die losprys vir sonde. Jesus moes ons kom red, nee. Hy het ons waarde kom herstel. Hy het ons identiteit kom herstel. Dis wat hy kom doen. Hy het ons kom wys hoe lyk 'n seun van God. Want jy's 'n seun en 'n dogter van God. Maar dis nie die fokus nie. Die fokus is sondig minder, word heilig, gehoorsaam God en jy gaan in die hemel beland. En die Here sê, ek wil jou nou jou waarde herstel. Ek het dit reeds herstel. Wil jy my nie glo nie? Jy was 'n wurm, nou sê jy skoenlapper. You were a worm, now you're a butterfly. The church says, stop being a worm. Gospel kingdom sê, enjoy to be a butterfly. Vlieg, suster, vlieg. Nee. En dis ons uitdaging. And consider your own circumstances. And this is, I want you to hear the sincerity in my heart. How much of what we're struggling today is linked to these three things? My identity, my value, and my worth in Christ.
How many of these things has the effect in our lives because of my understanding or my lack of understanding of who God the Father is? Who Jesus, my brother, the firstborn of many brethren, the high priest of my life, the one that consecrated by vow, step into a covenant with me to bring everything and make everything available pertaining to this life and to this kingdom. And how much of that am I enjoying? Because we are so focused to do things right and be the best person, and I don't know, always emotionally sound on a high, and this is where you have to be. Well, there's many people that I can read in scripture he's the God of the mountain, but he's also the God of the valley. So why would he say that? Why is the expectation that we should also always be on the mountaintop when often we are led into the valley so that our hearts can be exposed and be confronting with this reality that we need the valleys just as much as we need the mountaintops, because God wants to establish a character and a value and a persuasion that we will never ever be without him. No matter what you do, right or wrong, what medication you use, whether you smoke, whether you drink, whether you lie, whether you steal, God remains the same. Our weaknesses does not make him weak. In fact, when we weak, he becomes more stronger. Toe hierdie ding met my en my kinders gebeur, ons kom in die aande 11:30, 11:30 by die huis, want daar's 4 kindertjies wat moet gebad word en kos gegee word en rustig gemaak word. Wie doen dit? Dis nie my kinders nie. Dis my kleinkinders. Maar ek ontsien niks. Ek wil freaking omval van moegheid. Ek moet skerp wees en daar wees vir ander mense wat deur moeilike tye gaan. Maar ek gaan nie my rug op my kind draai nie. Daar's nie 'n manier. Wil jy vir my sê ek's 'n beter pa as God? Nie 'n manier. As dit my hart is, wat is God se hart? En ek se ou met baie foute. Baie issues. Baie tissues. Ek huil deesdae al hoe makliker. Maar dit is oké. Want die Here deel met my oor vulnerability en maturity en die konteks tussen die twee. Die verband tussen vulnerability en maturity. Want jy kan nie vulnerable wees as jy nie mature is nie. En jy kan nie mature wees as jy nie vulnerable is. En Jesus sê, hy het vulnerable geraak. Hy het alles gelos. He did not consider it robbery, although he was equal with God. He came in the likeness, in the form of man, to be equal with man. En ek weet nie hoe lees ons daai ding. Want dit was nie vir hom 'n vernedering nie. It was equal. Maar ons lees nie equal. En hy sê, dis hoekom ek hier is, want ek wil hê jy moet anders na jouself kyk. Maar hier's die moeilike ding. Jy moet ook anders na ander kyk. Daar is die moeilike een.
Want nou wil ek arms en bene breek en die Here sê nee, nie meer nie. Ons is daar verby. Ons is in die opstanding, jy sien, hier. Soos ek jou, soos ek barmhartig en genadig is oor jou, wys dieselfde hier, want jy verstaan mos nou iets. Kerk sê nee, jy moet, as jy nie 'n dad nie, dan moet jy maar vir jou ander kerk gaan soek. Ons is nie bereid om te compromise nie. Wel, Jesus het met alles gecompromise. Behalwe met sy lewe. Hy was bereid om met dronkaards en prostituie, tax collectors, met die malaatses te sit. Kerk waar met die hooggeplaastes, hooggeagtes sit. En ons dink ons moet 'n impak maak in die gemeenskap. En dis ons hart, is dat ons binne verhoudings, dat ons binne ons sfeer van influence, waar daar vrymoedigheid is, daai mense in te trek en te sê, dis nie Andri se werk nie, dis nie Jaco se werk nie, dis nie Mario se werk nie, dis ons almal. Dis ons almal se verstaan, dis almal se deelname aan hierdie nuwe verstaan van ons waarde. En dis Paulus se boodskap, ek bid dat jy sal kom tot die kennis van wie God is en wie hy geword het in hom. Christ in you, the hope of glory. The mystery is now revealed. That you are persuaded that you are the beloved of God. He didn't pity us. Dis wat baie mense preek. God het ons jammer gekry. Toe moes hy nou sy seun straf, doodmaak op 'n kruis, sodat ek en jy die lewe kan hê. Sien wat hy gedoen het nie? He voluntarily laid down his life for his bride. Dis wat my Bybel sê. Hy het gesê, in your hands I lay down my spirit. And he bowed his head and he died. Die skrif sê nie, he died and then he bowed his head nie. Hy sê, he bowed his head and then he died. En dis hierdie klein goedjies wat ons partykeer mislees. Because we do not understand the power of a lot of people are familiar with redeeming love. Jesus loved the world so much, for God so loved the world that he gave his only begotten son. That's a redeeming love. But not a lot of people are willing to subject themselves to sacrificial love. Is when our partners, the least deserve our goodness and kindness and mercy. Because in that sacrificial love, God comes because he honors that same sacrifice. Releases something in man's heart because you're doing the right thing. Be merciful as your Father is merciful. Love your enemies. Be kind to the unthankful and the evil. Nee, nie ons nie. Jy het die friek aan handdoek nou 2 aande nie opgetel nie. Hy sal op bly lê hoor. Ek sal hom nie 'n helm optel nie. Hy kan maar net hier lê. Die honde kan hom in die huis rondsleep, ek sal hom wragtig nie optel nie. Ek sal vir hom 'n les leer. Die Here hoor vir my.
Maar dit gebeur nie by julle nie, dit gebeur net hier by ons. And we justify these things. And then we ask, yeah, when are things going to change? They say, well, change lies in your hands, my friend. My son, change lies in your hand. I did what I did, and now it's depending you and me working together. Nou Lien, lees gou vir my Mark 16. Ag, heerlik. Ek gaan nou vir die Mark 16 from verse 19. Mark 16 from verse 19. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God, and they went out and preached everywhere, and the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Yeah. Okay, verse 20. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them. The anointing is so strong. It says, well, it's the Lord working with you. It's nie jou anointing. It's the Lord working with you. Broer, jy verstaan nie. Ek wil nog asemhaal, toe ek my asem uitblaas, toe val hulle. It's the Lord working with you. As ek op hulle blaas, val hulle nie van die anointing nie. Hulle val oor hierdie lack of aquafresh. Want een of ander aap het besluit om my tande te trek en toe 'n brug te bou. Nou ek kan nie vir jou sê wat is alles onder daai brug nie, ek moet dit so nou en dan skoon maak, maar die probleem is ons klein goed in the name of Christianity, in the name of church and the gospel, and every time it comes to that place, it's the Lord working with us. There's no expectation for you to do things by yourself. And also there's a false expectation that God must do everything by himself. Julle hoor wat ek nou gesê het, verstaan julle? A lot of people are praying, Lord, when are you going to do this? Lord, do this, Lord, do this. And he says, well, I want to do it with you. I want to work with you. I want to lead you so that we can get the victory, so that we can get the breakthrough, so that we can be this testimony, so that we can accomplish that which is impossible for man. And a lot of times we're praying for stuff that God has already released and given unto us. And not everybody is susceptible and like what I'm saying, but it's not a popularity contest. The truth remains the truth. For when we enter into truth, first thing that we experience is peace, rest, acceptance. That's what most people need. A lot of people are tongue-talking Christians, blood-washed, baptized,
but they're struggling with peace, joy, victory. And it is available. And this is why it's very important that we have people around us that we often get to a place where we can ask these difficult questions and say, listen, man, this is what I believe, this. I've tried this and this and this. This is not working. Will you please just check in with me? Am I believing right? What's going on? And if we can then affirm with you and say, listen, man, what you're doing is right. Relying on trusting God is right. Just hold on to that. Then you will have more peace. We are not in the process of gathering people that is agreeing with us. We're gathering people that has a heart and a relationship and an understanding of who God is and what the value of man is and how much man needs this truth, and that you are willing to make yourself available to be a vessel and a demonstration of that truth. Dis wat ons wil hê. Ons wil nie 'n gebou gaan kry en 'n naambord daarop sit en sê dis waar Victory Life en Maak Ministries is. Nee, dit beteken niks, man. Dit beteken niks. The impact that we have in the community, that is important. The effect of this message in your home, in your family, is what is important. How much you believe this message in your own life is important. En om dit nie af te doen nie, just to put it out there so that people can discover it, pursue it, and find it. Nie afforceer. Questions? Gou. Ons is al 'n bietjie oor die tyd. Enige vrae, enigiets wat is julle right? Okay. Baie Pieter. Yes, so praat my. Ja, ek dink dit gaan alles oor, het jy regtig jou lewe gesurrender aan die Here? Partykeer sal jy dink, ek het dit al gedoen, en jy het dit tot op 'n sekere punt gedoen, en dan kom jy agter, maar ek het dit nog nie heeltemal gedoen nie. Jy weet, ja, daar was vir my so, einde verlede jaar was daar so 'n deurbraak tyd gewees, waar ek letterlik net vir die Here gevra het, hoekom gebeur hierdie? En dan daar het regtig antwoorde gekom, maar jy moet regtig tot op die punt kom waar jy totaal en al surrender, en elke persoon se surrender is anders, want elke is anders. Ja. Maar daai besef, en iemand kan jou nie oortuig hoe daai surrender gaan lyk nie, want nie een se verstaan is dieselfde nie, maar hulle moet tot op daai punt kom. Ja. Maar ek stem met jou saam, dankie vir daai so. Jy sien wat baie keer gebeur, die mense wil hierdie ding formulate. Ja. En dan create ons 'n expectation for other people to have the same experience. Maar die Here werk nie so nie. Hy 'n klomp keer het hy die malaatses gesond gemaak. Hy het nie een keer dieselfde metode gebruik. Die Here het 'n klomp keer die blindes gesond gemaak. Nie elke keer dieselfde model gebruik. Ons weet dit, maar tog kom die kerk en sê, jy moet op hierdie manier bid.
En jy moet jou regterhand hier sit en dan want die krag van die Here vloei van hierdie kant af soontoe. Dan wil ek in my broek poef. Ekskuus julle. Want nou create ek 'n false expectation by jou. En in effek is ek besig om 'n valse getuienis vir jou te bring. En nou gebeur dit nie, dan dink jy dis jy. Die probleem lê by jou. En die probleem lê nie by jou nie, die probleem lê by my. Maar ons is te ordentlik om dit vir die mense te sê. Want wie praat teen die gesalfde? Wie is jou wat teen die gesalfde van die Here praat? En dis die goed dat ons moet die goed uit die weg uitruim, dat ons in where the Spirit of the Lord is, there's liberty, there's freedom, there's joy, there's peace. Kom ons kom daar, kom ons werk soontoe. Ons laat toe dat die Here net Here is. And we allow just to be sons and daughters. Dan dink ek kan baie goed in ons lewe, of dit verander of nie verander nie, ons kan net rustig wees en sê, dankie Here, dat jy my gekies het, voor die grondlegging van die aarde. Geen hel om wie wat sê nie. But you chose me before the foundation of creation. That by itself should tell you a great story. Amen. Dankie julle. Mario, sal jy vir ons bid man? Ek sal. Dankie. Here Jesus, dankie vir die geleentheid van vanaand en dankie dat ons so by mekaar kon gewees het. Dankie vir die waarheid wat gedeel kon geword het, Here, en ons bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord en hierdie waarheid, Here, dat dit regtig sal inpak hê en inslag vind in ons lewens en 'n verandering en 'n verskil sal maak hoe ons onsself sien, hoe ons U sien en hoe ons hierdie lewe leef. Here, dat ons ook ander mense sal sien met die waarde wat U in ons geplaas het, net soos wat ons eie waarde ontdek, Here, dat ons ook hulle waarde ontdek en dat ons die kosbare skatte wat U ons mee omring het, dat ons dit sal raak sien en dat ons hulle ook so sal ag. Here, ons loof en ons prys U vir die lewe wat U vir ons gebring het. En dankie dat U ons daarin leer en dat U ons daarin vorm. En ons vra dat U nooit sal ophou om ons net verder te bekwam vir dit wat U ons hier ten doel gestel het, Here. Dat ons sal ywerig wees en dat ons sal 'n verskil maak in ons invloedsfere waar ons is, Here, en dat U koninkryk uitgebou sal word in en deur ons. En dat, ja, Here, dat U liefde net sal seëvier in hierdie wêreld, dat U sal kom en die atmosfeer sal verander rondom ons. En dat mense ons U sal sien binne in ons. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here, vir elke behoefte wat vanaand genoem is, Here, elkeen wat sy hart geopenbaar het en weerloos gewees het, Here, vra ons dat U ook hulle sal eer daarvoor, dit sal seën en sal uitkomste en antwoorde bring. Ons vra dat U vir ons elkeen ook vanaand 'n goeie nagrus sal gee, dat ons môre na 'n goeie slaap sommer net alreeds sal beter voel en die dag van môre vierkantig in die oë sal kan kyk saam met U. Ons loof en ons prys U om te weet dat U ons medewerker is en dat ons dit nooit vergeet dat U die werk doen nie. Baie dankie, Here. Amen. Amen. Dankie julle. Mooi aand. Dankie. Mooi week. Sien julle. Dankie. Dankie. Bye bye Wendy, Sue, Ansa, Nolien, julle almal baie dankie hoor. Blessings, bye.